سلاو و رز تماشاوان TRT کردیه بینرین دما فتاره و بخیراتن سرچاوی من سرسرم راحتنا برنامه دما فتاره عمل بر قولا خلیل الرحمن معلومه ادویج الرحمن رحیم بهار جی برحمه خوته جبارا هروایی رو باران جبرکوهات عمل لدروا برنامه خوچه نکر عمل درکا و مدرسه کو عملینه لرزوانیه نه لویدره ما اوده کش خورا او کر اما برنامه خوشی لویدره دوی اوده ده هر وام دوام بکن معلومه ام بجن رحمته او کسی که بجی حیرا وچماش رحمته داره حیرا جبوک ام پیله نکن یعنی جبروی ام درتین ام تکفن اوده کادنه بتایبتی ایرو روجا سیزده ایدی روجن مرحمت جی هر وها گیشتن ما ایدی وقت بجی نیوه روجی جی ایدی ته مگو اوه چاور روجی ها هات روجی هات دست بکر ایدی برب خلاصیه و هم دچن وان روجی کمانه بخیر و برکت دوی مر به هفدورا در باس بکه دو او پیری هانی روجی دنه دلاف زکاک و کولان این رحای در باس دبیم اوان انسان مین وان آپم خاله میوان کالو باپیر میه نفس عمری آن پچک زده یا تایبتمندی که اونسا خوشه دما که مر بروان داده چه مروان ناس نکنجی الا سلاوا خودت دم مروان جان سروی مسئله روشه کی ظلامه کی که اوسا نباشی خواه خرابی خواه که گرکی نافودنگه لگندکی جماعت و مالا و ایدی در دوره تفکر بیزار بونه نت جماعت نت جامعه میجه کیت که نه هری نبله خیراوی جوی رجتنه جماعت رجتنه ایدی گندی جه بیزار بونه روشه کی دمره جناوی رادبه تی جماله بجه سیدا ظلامه مریه حال مسئله اوه مالات بجه حیرا حرمت نه از میرته دشوم نجی گندیش بجه نجی هم دهله کل فان مزل مونوی بشرن حیرا وصانه که مریه بلکی ده حیاتا خدا بلکی یکی خراب بجه نه ده باشیاوی ده حیاتا مت باشی که ندیتی که از اموی کفنی یمکن مزلی ولی بدر چکن اموی راخین ام حال مسئله یبصاب کن جام قبول ناکن جناوی جد بجه کام چاب کن یا ربی تشکی رات که جسد میره خورد که او ویدبه سر گازه که لگوندک سر گازه که الودری دبیجه زیویده فنکم دما گودی چه برگاز شوانه کی دبینه شوان دبیجه خیره دایف چیه دیجه والله حال مثلا من اوه کره من میره مر نهشتن که ام لگوندجی نوا گورستانه نوا مزلین ین گنده خودشی وشرین وی نشوشتن جی شوان رد که وی پاخرش دکه وی دشو وی کفن دکه مزلی وی ودکه او يدفن كدعاء ويجد خينا ده بخير بشي ان شاء الله وشبه مالا خونك يدبينه او ظلامكو كوبنا باش وخراب بو دكبه جنتي مالا جي دجانه ده نواقر ده شوته دناوه هيجان ده رادبت بيجي يا ربي اف چی خون بو تجامیل ده نرا گندی تفل جامعه نه شفقه خیره جه والله مالا حال مثلا ما اوه موی مخت خونه خدا ما هرکس عینی خونه دیتیه اوی جامعه کتیه جنته امجی تفضی آگره جانمی داد شوته بجاب خدا حکمتک دویده هیه کایندی اف چی بیه دشن جم جنی که بجه کاتا چیکر بجاب حیراب خدا از چوم سری گازه کی شوانه کاتا برمن اوی آلیکاریان بکر وی دفن کر اوج به هر حال احتماله که اوینه که عالمه که ذاته که مزنه جوی شوانه راد بشن دشن والحاصل چن شوان جد بینن سلام علیکم السلام شوان دبجه کاکرم کرونن تشتيك والبيرا هاي دو تركي دا تشهبه دده هر تش خوارنو و خوارنا و دده چه خيره كابجن جولا حال مساله ما اوه تا چي كريه بي جو متشك بينه كريه هاتي مشوشتي مدفن كريه ومجرد دعا كريه ها ويجه تا چه دعا جرا كريه تا چه دعا كربه و دعايج مرج بيجه دبجه من دعا وسا كريه دستي خو بكريه دبجه مغوتيه يا ربي كسيكو بالسلاوه تورا جمن از وی رادبینم رودنینم خوارنو و خوارنه از دمه افجار از جی ترا میوانه کی دشینم دوی میوان بکه جم دعایک او ساکریه معلومه یکی کو بالسلاو خودی وره بالسلاو بکه دوی مرف جی سلاو وی وگرینه لی باشه کو سلاو داین ته چمانه نمیجه متن چمانه ام میجه خود کن دشن حج زکات ددن قربان شرجت کن آذان شریف دخوینه افتن چمانه گلو افجبو چنه معنی آن چیه گلو ایلا دوی معنی که به معنی اصلا ایرو امل دو وان معنی هم بچن
نویسکار او الهیات ناس شفیق سویم جباتمان رابو خودش راضی به لسر و مسئله هورو کوربو اما لسر و مسئله نمش عبادت حج زکات تینه چه معنی گلو همه هم دکن دمنگه هاوی ده چه اینا موان یکان خبردن جکرم آخه اوجه جمع نقتن حتی دم فطاره عرفایه اما دوی درد دابن کو عشق محبت پارو کرنه به هفدورا ام حتی دم فطاره راحه به هفدورا پارو بکن کرم کن دم فطاره لبر قولا خلیل الرحمن دست فکر أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور رحيم ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين ولا تستوي الحسنة ولا السيئة ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه هو السميع العليم صدق الله العظيم والسلام عليك رسول الله الصلاة والسلام عليك حبيب الله الصلاة والسلام عليك نبي الله
ام دیسا گیشتن هفدو تماشاوانن TRT کردیه بینرن برنامه آدم افطاره معلومه ایدی یعنی ام دبیجن ام کتنه هاوینه هر وها افدر ام بیجن روجلاتا باشور آنادolu کتیه بهار لی یعنی کتیه هاوینه لی بهار جی تسیره خوزیدت که دوی مهدا مها گلانه دجی معلومه باران جی دوباره رحای ایرو عمل ویدر برنامه خو مهر وها دوام بکه طب اینو مجاره که ما گیرینگ هه مدسبکی دجی گو یا مگو روزه پنجاران آذان شریف آذان محمدیه تخواندنی tamam piştivici em dayak ji em dikin piştivi em diçin mêjê em nimêj dikin tamam em rojê 5 rekat nimêjî dikin evana em çima dikin em çawa dikin yani maneya wan çine îra me li gel van ibadetê ku em dikin maneya wan û ya civaknasiyê bi pencereyek din de em vê meselê binirin tamam ibadete li maneya ve çiye dve merif çawa zanıbe dve merif çawa fêm bike gence me ciwanê me yên niha divê çi ji vê yekê van ibadetê me van şiarê me fam bikin ê ku Rabbê alemê haniye em herro di nava jiyana xwe da em vana dikin dene çi manê em ê vanê serê vanê ekan bisekinin sohbeteka xweş û germ û ku hêvî dikim û ji bereketê feyzê ji me bistîne li ser vê meselê mêvanekî li gelekî hêja ji batmanê hat ku ew bi xwe gelek konferans û semîner û xebat û xizmetên derbarê van meseleyên ku em çek jê dûrin van mesele hûr û kûr dibe nivîskar û ilahiyatnas Şefik Sevim îro mêvanê min e li mala me ye serçavêm serserên me hatî mamoste serçavê tenê tu baş rehetî inşallah elhamdülillah Xwedê xêra ve jî qebûl bike inşallah Xwedê ji te razî em jî mamoste bawerin ku inşallah bername me be sebebê xêr û bereketeke ji xortê me ji gelê me re inşallah Amin inşallah Xwedê ji te razî mamoste malûm e em gîştin roja sêzda jî mi destpêkê de got bigoye em ê bigîştina negîştina ha hat îro roja sêzdayê jî pêxemberê me ku îşaret kiribû gotibû rojên îdî ji nîvî wê merhemetê em ketin wan rojê merhemetê jî rojiya te çi zanim gelo Belê bi rastî îsal rojî xweş çe yani ji ber mevsîmê jî wekî tir jî yani ez bawerim ku meriv rojiya xwe Remezana xwe ku weke Xwedê Teala Rabbil Alemîn îlahî muradayê vê çerçevede em derbas bikin ez bawerim ku ê daha xweştir be em ê tameke jê bistînin yani ew şiarê di Remezanê de di rojiyê de ku em bînne cî bi vê baweriyê ku em tekevne heqeta nav însanê xwe em nêzîkî wa bin nav feqîr û fuqara sêviya jinebiya yani vê yekê em tekevne nav civakê ku heqeten ev tiştê ku Rabbil Alemîn ji me dixwaze va mesajê ha va peyamê ha ku heqeten em ê çawa bînne cî ku em derkevne derve nav însanê xwe va duygiyê xwe va heyecanê xwe umûdê xwe heyalê xwe em bînne cî ez bawerim ku ê çêtir Remezan bereket hare li gorî taqeta xwe li gorî imkan û vesilê xwe em jî heqeten di vê xoniyê de em dixwazin ku Remezana me bereket çe em vê xebatê de ne Nizam gelo mamoste tijî ji wan yekayê ku sar dema ku ser Remezan te heyecanek di dilê merva da çêdibe awla Remezan hat tî ji wanê nizanim gelo yani vê heyecanê dilê merva da yani heyecansa heqeten jî însanê bawermend ku em bê mümin gerek ev heyecan mar hebe yani çünkü yani îro Remezan yani Sezai Karakoç insanekî hêja xeberdanekî hate bîram servê divê ümmet îro heqeten di ber adeta mirinê de em heqeten ümmet belawiye ümmet îro sêviyê zafin ku rojekê ev ümmet rabe piya qarşî heqeten vê îfsadê de ümmet êd Remezanê de rabe piya yani Remezan gerçekten tiştekî pir yani hêjayek û hurmete şo gelek yani divir de em dibînin ku yani em karin dest oka bikin yani mijarê em ê dest mijarê bike tabii malûm e mamoste mehar Remezanê te got nav xêr û bereketê di nav ibadetê elbet divê mervana derbas bike lê tabii bi çi awayê meriv derbas bike bi çi manê meriv derbas bike divê merivana jî binêre îro birekê Mizaffer jî li kêleka min e birekê Mizaffer jî xêr serçavê min hatî her wiha sazbendê me jî li gel me ne em ê bernameka sohbeteka xweş bi hevdê de derbas bikin divên aberê de îro em ê biçek wek akademîk em ê xeber bidin di derbarê vê mijara me da yani fikr ramanê we daxwazê we tiştê ku ji dilê we tê ew jî hebe li ser ya Facebookê dema fitarê Twitter jî dema fitarê min dikarin mesajê xwe fikr ramanê xwe daxwazê xwe ji birakê xwe re bişînin diran bername de jî her wiha mêvana jî îdî îdî em ê bixwîne ca mamoste em dest sohbeta xwe bikim ez zav dirêj kir hem malûm e hêjeyê min tebasa mirinê jî kir divê de rewîn dinyayê de rastiyek tenê heye ew jî mirin e
نجی فازل قصه کرد باسه سزایی قرار خوش کرد جا گوتنا یعنی فازل قصه کرد که کت شمن دبیجه کو کان ازانبم از ساعت چندا دا لکودره کینگی از بمرم تابوتا کوی دارامن به نزانم گلوش کی جداره مرن معلومه راستیه کامه راستیه کاوی دنیایه از دبیجم راستیه تنه هبه دوی دروین دنیا او راستیه مه ام عبادت خود کن نماز خود کن ام دچن حجه خود کن زکات دن فطره ام ددن ام دچن اذان شریف بان دده ام دعا دکن حجه خو وظیفه خود کن ما مسته یا افانا معنی کمان تنه گلو رب العالمین هم افانا هم گوتی افانا عبادتین و ام جوانا مسئول وان مرب وهش مندیه بکیان دبنگه هویت تشتکی دنه يعني حقيقة أف مسألة يعني أمتي را الجوري باوريا من أن مسألة جمرة جرينجي هجاي بحرمة أبد حتى كو أم يعني شو الدين دبه برابه شو السيستم دبه برابه شو باوري دبه برابه يعني شو ديروك دبن برابه تاريخي دجي وقتكو حقيقة قومك جوانك مسألة شعاري خو أساسي خو برنسيبي خو دوا شعاري كو خو يتعالى نابوا عبادت هذا وشارتي حتى كو بزانبون بشارزبون فهم نکه تجار پیشه خون کار بینه و پیش روزایشی نرو نایبه. جبریه که ام باورن کو اسلامی ده دینه مده تدینی ده کو حقیقتا اف شعارها حقا مزن هاتنه کو هجا و کور کو gerçekten مسلمان حقیقتا دوی حقیقت ده وقتی سر بفکرن gelek mesele خو کاربن حل بکن. یعنی چقا ام سروا شعاری خو بسکرن. شخورت خوش کچه خورت خورج انسان خوی اختیار gelek خو تویره یعنی قومي خو تبي رجبي امتي رختك وان فادلال ايزاح بكن الجوري مرادا الهي والجوري قالنك انسان صالح والشيء صالح كشوا حقيقه اف قورامها اف ليتراتورها اف ارغمانها شو فهم كرنا امجد طيبه خباتي دهارن kesinlikle emi sabah باور بن کو emi امتي خورت بكن emi پیشا خو بكن اما کو sadece ام شوا جباب قاله خو باوريه كما هبه بالسبب باوريه اما موصاد ديتي اف ريتوال ام جوصات نجي بوی که ام وی بردوام تکن اف تجار شربونه که جمره ناینه yani. هجم وش خجام مصابشن معلومه اف وصاوك گیریشه که گله خوش بو ام هنا بكمن نغا مساله مثلا ما موسى از خوازم جنميج دست بك معلومه نمش عبادت اما یا هری بنگهینه یا گرینگه روزه 5 نقطه امج برای خود دن کعبه شریف نماز دکن از وانوجا تراویح دکم دوی رمضان دا منیت کریه هناك حوالی من هنا يعني نظام ربي العالمين ان شاء الله قولش مرة نفسي ادويجم حيلا جبو سبور از دشن جمرا اوجي ورن يعني برا اوجي خو ورن بمرا بويش شوازي لبنرن يعني فرناك هو عبادتي بك بتشنيه نيت مهمه هالباب ورا بك او الا كدلي دا تشك شيبه ام نمش ام بري خوددن كعبه معظم ام الودري ام جي خو ميجي خودكن سيدا افانا جبو سبوريه ربي العالمين جبوكو مروي يبدا وقت بيجن امد هشي دابن جبو فيك يعني تشكيتن بنفي نمجد يعني دلمجد وقتي ام درينن دفرد مرادا الهي كو خيط على مساله بجمعات اصلا المجج متخاصه جمعات اذا وقتي كو ام بنا جمعات قالك تشتي الميجي كو خيط على اف شعار ومساجها قيامها جمره جمع خاصتنا تدا بشرطي اير حتى تدا درين جمعات اذا وقتي ام دبنا الرئيس ام تشت انسان اكيد بنا الرئيس ام دبنا السراج ام اللي خدنا نابر امدا جرك والي تنبه gerçekten ام هو كعاده عسكري اورديه كي ام انسان كي اهيلي زاني اشاره کو گرک عمله گهداری کن ام دنه پیشا خو افته به معنی کو خیط علاج متخواصه دبه انسان زانه اشاره لو گهداری کن اف یک جه او آیت خودت خواست تخونه اف حقیقتك دبه اونه الحقیقت اونه گهداری کن یک جه کو ام تجار بری تشتکی ناکن حتی او نچه سجده نچه رکعین فاتحه خو نخونه ام پای ویچن اف اطاعتك yani sadece cemaate de vaqti em direnin ku sadece pay imamê xwe pay insanê ehîlî salihî em dine pêşa xwe vaqtê ku em vê dibînin ev tiştekî hêja ye ya dinê aslında dinlemêje de belkî em nedivê firqê de ne xwe teala Rabbil Alemin disîplîneke zaman ji me re tîne yani li mêja me li her wextê jiyanê de bela kiriye ku gerek em zanimin hayata xwe disîplînekê têxine yani wextê xwe me re disîplîn jî nefsa em wextê xwe disîplîn kirin îro mesela em ولاتي مسلمان درينن حقيقة ناب امتي درينن جبركو ام فاش شعار ناين نجي ام جراندويه اخرى موعده اخرى نساغلمن
نه حساسیت مرتنه ام قول ددن سر قوله و ناسکن gelek hakikaten İran dırının mesellemiş pakıcı aslında yani iştaharet epet keve ama toplumda ümmetamda İran Çin'e valat eden Afrika Asya hakikaten ev pakıcı emnayin neci gerek de meselede em iştahamı millet dünya ümmete kavmi dünya em vaş ari vakti bineci ko hakikaten em zamin ko em çitkin mesela rükûye birinin secdeye mi birinin vakti rükûye secdeye de em piştaxod işkinin ام خوارد کنج رب بخوره بني ام عزيزن ام شرفن خويت عالم بحرمت شكري اما وكي ترجي ام حقيقه ام بشوشكن ام ضعيفن ام تخارشي نخوشيه ده مرنه ده تخارشي sorunu حقيقه problemi خود جانم عاجزن ام مزناتيه خدای خو ام كشتكن ايرو مثلا غربي ابيكم جوارد بجن الماني يعني ابي batılı ابي اورينتاليست ويها مثلا سجده فهم ناكن سجده جوار ضعف جرانتي شما جرانتي دبيا عينا انسان وبيا انسان شنو نقطه ki yani o müstagnitiya ve kabul nake. Yani vaki tercih aslında dilmecede ya en işte ku jmara edbin hoştu yani gerek em bibinin uhtehe gazimet ke dilmecera mesela azana şerif. Tabii. Yani iro mesela ne diyor fark eden azana şerif bangeke usaya ku alaniye ku tamamı insana gödaritkin. Her vakti de uhtehe ku em zamanı yer küre düzena dünya uhtehe em bu fikrin كل هر ثانية هر داخل تمام الدنيا إعلان كرن كخويت على عظمتها هر شيء مصر تمام السيستم وقتين بالله أكبر يعني تمام السيستم أفاز سيستم قريجي إيكو جرشة أموارية بانين إيكو خورته ما إيرو آزادية كي وخلاصية كي دوادت بينن وتمنيت كن أف سيستمها قريجي كوج بشرية رنابنا çözümü وجرشة بسكريكية ما تجار يعني çözümü كجارة ناينن ev ilhanek yani em xodet alem azın tkin. Ez beni dve mesele de mesela azan da malum est ko azan txine beri mesela hanek ev ki em bejin quralên wek bejin zagonên nefsa hişkiş kebun. Mesela azan daha ta xwandine devje her tiştî berzan. Awsa sekini. Devje her tiştî ikare xwe berdan. Hidi ev adet û ev baweri ev zagon û dinava xalqê da sala bifhem kirina azanê هذا شكاندني نها مثلا زبينم آذان شريف دخينه إيش ندو مرا كسكي ده ويدر حياته آذان شريف دخينه مرف بيخوا بهنك بده هفدو مرف خو بده هفدو هكا مر أكبر جبالكو أو إشارتك تشتكيت كده بجا وقت تدشه نفس ما مصر وقت تدشه مرن هي تما تدشه ده حركة بانج اشترط كده ليه أم شالدنرن ya mala disa banker uçkavina degi apalore çıkazede vekiriye amu safam muhabir negat verde ki kesin hakikaten addut iştat benim yekce o ki gavadın mugod bange de aslında aynı zamanda yani davet ve tebliğ ekeceğimdi benim yani iro mesela nam Müslümana nav ümmete de davet ve tebliğ ev hareketi me ko embejbur rıza khode eme faaleke kedeke emeke kibdin eme khorte hakikaten ıslah bkin eme rhiwa mesela hakikaten jibnva işgale سلطنات الشيطان وعواني خلاص كن اف كدو امك وخيرات مثلا مرز عيبي حالك اذان بفيم مدني شاندان دبي اف دعوتك علنيه للسرويه الدنيا جريكون الفيغوري هاجبي sorumluluğa خو هبن هاجبي مسؤوليته خو هبن يا دو هاجي قابان اف تشتكو اصلا تشتكي زامي من زاو جرينج حقيقه حرمته بني انساني مثلا خويا ما دايكي ما خاتيكي ما اخت درجنا قراني سر سينغا خو يا سر سر خو دايتين تجانا قرآن شو جواتاج برورات بون. افتشتهار وتليا خوشن. ام نابجن إلا برا sadece هما ve hürmeti bedin. Tabii ki bira mana Kur'an'ı mefham bikin. Ümmetame bira fam, kavme mefham ke. Ama evri tülehacı خوشن. Ote ku azana şerif khan hakikaten usa hürmetek şebe. Ote Kur'an hata ki hürmetek şebe. Yani em gerek am Musa zamin insani bavermen ku em çıka taviza bedin jvari tülehî khoy piçuk em çıka em hatay mazım bikin. Yani taviz zeketine. İro ümmez bervid iştihata bir hali. Metişteku medgoj marab çukin mühim ne girtin? Pişirmedin ku hakikaten bedelek meda girin. Ez varım ama sen dvirda tişteku mu faham kirina van ibadet emme. Em bingaha van zan. Yani hama em deser da zan. Ha çiye azan te xon. Ha zarım dema mejiyatiye. Ama ev de şemedaya. Bele. حوالی که من هی لانخره از لانخره رودنه حوالی که من مزگفت به مالای وزل خاندیه یعنی به هفدو وانه
cana şevak mesaj mı radişine şevak meja şevak mesaj mı radişine edbijim ya evinar evranazı ev tüm mejek şey evnake derbas nake mer malawi paşkej mı gom ezan cami bi malama be okako malat odame da azan dedi ya mugo ce evusa de beje yani ji aciz biye ya mugo ave fersenda ko de deste daye ave rabbi alem evsa imkanı ki mazın daye berte tedbeji nizanım evina xudek malam zam çi durbuna libosna her seke henek malin ko de dema ev katliama ya Bosna Hersek'da ya Srebrenica'da zlam ya tevdimrin tevvek jin dibine muhabire ki ye TRT dişevi dere je juan pırse dibece un hatine jbuku azana şerif bukhine je Allah hatine program etken je ya ol vedere uçmana azana şerif eva 3 sala medengi azana şerif menebi istiye lidere ki tişeki çava he lidere ki tişeki çava he ve azana şerif ve merfam bakıyor aynı sakike müsaade he yani devirde az sahat fikrim İro Türkiye yani halkı Türkiye kavmi meyit Türkiye Türk Arap fırtına yani aslında serve mesele emzal ne seklin yani zede o kadar bir dünya perestiye ketine şumat çıkıyorsa çeviyem yani belki jmara granti ama bavarın ko yani modernleşme Türkiye mi bejin hakikaten yani ser hiskirna bu ali garbe ve batıya gerçekten ev gelek xabatı kuyrem yani ev belki mesele ki ayrı programı eden bejin ama ev tişteki hakikate ko İro mesela dindariya Türkiye mi bejin ya halkı Türkiye الجوري واد دولة يدن وخلقي ميدن سوك ستريل معه يعني حقيقة دويقون يد هاي الشعار خده بشكل أم زعيم معنا الصومالي مثلا تشتكي قالك يعني الجوري ما حقيقة مهم دي الضرب قامبي بنو إنسان برشيبون بيخواس بون بلنغاز بون تشتكتنا وبخون أما اشتنك جامي تشكرون حتى شبكة شبل ميش كرن الله يعني افتهجود أو حافظتي أو إيرو مثلا الصومالي نيبي خلقي الصومالي حافظن yani aslında de dirokame nezik de yani gerek gelişmeye ne kadar bun ko ka tırpana gilnek şiari mekan yani böyle ki gerek İro bavermende ko İro hakikaten ko mesul binin karşıva şiari koda şu azana mebe şu mecame be şu roja mebe mesela tabap sakin İro yani gerek em ne bejin ola eftişteki jmara ne oka mühime ev em küçük ne binin dve konuda şu em gave ki samimi mukhlis babijin خواهد علا جی هوقا پیشام وکه و پیشروجا مرونیت که. خود پیغمبر ترازی و ما مسته. معلومه این مسئله مهمه. مسئله آزانش حقیقتا مهم بو. امید صحبت خود دوام بکن که برای مزافر جیل گلمنه. برای مزافر تا ایرو از باورم جه احمد خانه امیرو بخوینن. بله ان شاء الله امی جه البسته احمد خانه بخوینن. ام بجن ای آینه دل. الله ای آینه دل بجمالته مجلا. مجلا ان شاء الله. تكرم كبرك يا أستاذ كرم أخوان كسرتي أعياني مسايل وحدت بحسب كسرتي أعياني مسايل هرسوا بصفات عندك الكشف تجلى هرسوا بصفات
تتجلى لو مختلف القول وعمل بونا خلايق لو مختلف القول وعمل بونا خلايق كافر جسنا بونا بنامي تتسلى كافر جسنا بونا بنامي تتسلى سر اخواني هاني كوتدا احمد خاني سر اخواني هاني كوتدا احمد خاني از غيري بري شدبت واورد تولى از غيري بري شدبت واورد تولى انسان تجب عالمي كبرى كرا نسخه انسان تجب عالمي كبرى كرا نسخه لو مدغايك جيتو تكي عرشي معلى 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 الله الله بجا چیا سر خوان هاکو تدا احمد خانه از خیری بری شد به تو آورد تولا احمد خانه هل بس که وصل نویسان دی قصیده که وصل نویسان دی کو او کسی کو لبصد سالانه کو لپشتوی هاتنه هیچ تشکی وصل در نکتی سیده من اما صحبت خود دوام بکن طبعا ماه رمضان دانه ده ناف برنامه داوانیزی که ده برنامه وانا مسر رمضان معنی روژیه مسر وان چه کرد طبعا مسئله کدن ده یعنی چارچوبه کو پنجره و شباکه کدن ده مسئله روژی و رمضان بنیرن مساعدة من جانا جي حقيقة تكرار جي بيقوتن تشنابه اما زبيه كيف صابجي ما مسته نها تشتكو اندزانن لبرميه روژی جبوكو نفسه هم تربيه بكن جبوكو ام حال فقير و خزانه ام باش صانبن مرف همدم ببه يعني مرف خطيخه شناوي مرف حالي وي زانبه جبوي رب العالمين هم تربيه هم جي وك نصيحتك وك صبرك وك عبادتك مرواته يعني تشتكي تخاف من مروا هجي من دبي مرف شوال المساله بخصوص ام بجن روجي جدرا درباسي رمضان يعني فقط مثلا روجي حقيقة الجوري من باوريا من أن تشتكوا الدقة يعني بالكيج مرة كو إنسان هني صبرت كه صبر فقط الصبر من أم الإنسان صالح البيغمبري خدا قاصد خدا درينن شقا صبر كرنا هو قد توبلم جواك دقش كرنا يعني الصبر هو كمكتبك يا أصلا يعني أو إرادة قدام عرف صبر استقرارك قدام عرف سكونتك قدام عرف يعني جبرويه که ایرو روزی خودی کو وی صبری بدمه افجمار aynı zamanda به که تربیه که gerek ام تجارج بیر نکن yani تماشای و نمیشه gerek و قبول کن که حقیقتا ایرو وقتی چقا ام و شعار خو ام ویش کلی فهم کن امل وی گوره نسل کنوجی ام حقیقتا انشاب کن جبرويه که ایرو مثلا ما ام دبیجن روزیه ده ev terbiye kırna nefse çünkü kasta koyet ala pe insan terbiye bke. Sarruy ardel kevni alemiyet karşı eşyada nebatada da insana da teku terbiye bul gori ve ilahi irade hakikaten çeki düzenek dafa yani deru dore koya insani kol ve gori erhen ve sekna xoxte ku kufşkir amzanı ku hinge merve tamekeş hayata xo bine. Jberve ki iro ev şiari xoxte ku amdrenin mesela maha Ramazan'ı da peşi aslında Drojiye de ev ma Ramazan könde kedne ma Ramazan aslında ma Kur'an yani gerek en ve ticaj bir nekin ku kadre ki Ramazan hebe bu Kur'an vesile Kur'an yani ev ma Kur'an ecberve ki aslında gerek iro ümmet ve Kur'an tekliya Kur'an nabera khu Kur'an jarek edin hakikaten sayfayı ki nuş kurat hayata khoda cigana khoda bek le tabi bra ev ne mane ku ma Kur'an hem dibejin tened ve mehilat ikhwan bele yani ecberve ki iro mesela Alime kime imazane Musa Carullah Bilgiyev yekiş kazanı. Debe ezbaver nakim ku tıkav muhkeme hapkaj
كتابا خود دور بوبن يعني دوی كده مثلا شاه ولی الله دهلوی دبی قرآن اف كتابا خویت على رمضان دهاتیه وك مكتوبة كجواني مكتوبة يعني توبلما مكتوبة إجماراتية كو لوي كوري وا مكتوبة بين نجي إيرو أمدرينن مثلا شو عليه يزد بقول بيجي في كتاب يعني حياته جيانه نه مثلا كتابك أدبية çünkü ناوي قرآن يجي روحه يعني روح شيء يعني إنسان روح ده إنسانه روح ده حياته روح ده كذا مرب أمك مرب خيرته مرب بركته تخي يعني وقتك أفرح تنبه جيان رحي مرب نكت جيانه حقيقة اف باوری اف کت اف خبات اینگه خیرتی مرد چنابه جبری که گرک ماه رمضان حرمت آوی ام فهم کن که حقیقتا جبر که ماه قرآنه گرک ام فهم کن جبری که تخوازم يعني مادام ام کت نوی مسئله يعني ایرو رمضان کلمه رمضان الگور هناك عالم الرمزه کلمسی اف قوران يعني دبیو که بارانا و پاییزه تی پشتی هاوینه و که ایرو ام بیجن يعني كبينا خليته أو بينا خوش بمعنى أبى çünkü أو قريجو يعني أو توزو تبار شوات شن بيه باراني في رمضان يجي جنيه إنسان حقيقة خطايا وكماسية وتف وكتينا باقش كرن. از دبیجم رمضان ما مست پیوکم از صاب کارتینم از دبیجم رب عالمی بهانه اجمر وارچید که. بله. بهانه چید که قناه فرصتك دم. خلاص يعني أجيال دبیجم بهانه يعني. بهانه که رب عالمی مر وارچید که أنا خلاص كي أي مصا يعني أصناف تعريفه جزام هي ما خدت يعني شخد فرده جريك أمزامين قخيت على تجار دريه فرصة أجمرة ناقرة يعني هذا تأم مرحمتاوي دائما دريه أجمرة بتك يعني جبروي كيرو أم عين أف وصفه خيت على جريك إنسان باورمن دي مؤمن يعني متصفه بوصفه خيت على به السروي على خيت على رحمن بجريك رحمن ما يزيد به خيت على ستار بجريك أمشي محرمية إنسان محافظة بكن يروج برويك يعني خيط على مادام كو دائما عفوتك امجي جرك ام خزب نشنفي جواكي خو في توب ما خو في قومي خو ام مرحمت هرنا كو حقيقه مساج خو ام درحي وادد مجلي وادد دلي وادد بدنا وادد ام انشاب كن جبرويك مثلا معناه كده يا رمضان اجبركم هي مسخازم بيجم هناك قوتي كبري السنجري يعني كبري السنجري ايكو يعني هاي جرم زياده جرم لا الدورة ما إيه جندي باطمان بشري أن بس سنجري يعني أفكاري السنجري كو شو تشتات تحلينا يعني رمضان جي جناه وصات حلينا جبروا جرك باوريا مصابك وحقيقة سربا قورامك ورمضان أم مسألة تخونن جرك بيجوري أم شكيد زنا كبنده مثلا القرآن رمضان إذا جرك أم ترتيل خونن شيء ترتيل هدي برشة تدريجي درحي خدا بين المجيء خدا صاب تركيا بس يندرمش بكن يعني ام تيب بكن وجود اخر جرك مادام ام ترتيل خويت على تخوازم قران رمضان ده بترتيل بكونن جرك بربيك ام حياته خوشي بترتيل ببينن حكمات بالتدريجي ام المساله خبريه مثلا في بخصوص مساله قران ده يعني كو جمرورا بيجن قران شيء كتابك هري زيادته فروتني اما بيجن والله قرانه يا كو هري زيادته خواندني اما بيجن قرانه اما بيجن كتابك يا هري جيز نايف عم كرني اما دي بيجن قرانه ام قرانه دخوينن ام جي فهم راكن يا جي تفسيره وهي ام تفسيره وين اخوينا بلكي جاف خطايا يعني برا مالما وسيده من نخيدن بلكي وين ري وريبازا كو بقوتنا حيرا قرآن بخوينن بشرطكي فهم بكن بمعنى وزانبن وزانبن چت خوينن وصا بقوتنا إلو بلكي عم زعفي ما قرآن فهم دكر سربي مسألة رحمة خدي لبا أبو العلاء المودودي عالمي كي باكستاني خبردانا يعتبرام سربي قوتنا تا يعني دبي أم جنال ده لبطة كمي ها أم وقتك خوي فالم شخرت كنا جبو كده كم بالقرآن بهارن صحبتك حقيقة مسألة ديني خو مقدسات خوي اما دبی گرک انسان باورمند سابق و حقیقتا تمام حیات خود به فهمی بکه تجارت خود حقیقتا تکلیه خود جناره دور حاصل یعنی جبروی که یعنی که ام لیدرند و مثلا مده و مجرمده کو ام دروجی ده دبین کو روجی aslında zaruki marajı وك مكتبه ki وك eğitime ki yani limedrenin levya iftar etsekinin tuhazın Rabbine paşi ve canna nivi digirin nivi nagirin اوجد كمنا حالتي روحيه كي يعني اف باوريا ما فيشكلي كو روجي حقيقه زاروكي مرج وك مكتبك والشخصي مرج يعني دبي باوريا ده جرك امزامن كو روجي وك كاتب بدنا ما يعني اما حقيقه هوقا نعمتي خويا تعالى اصلا يا ان خوشي
رزق و نیمت ماده فهم کردن و حقیقتا تنهی چیه هبون چیه تنبون چیه يعني جبريه كي يرود روجيه دختيكو ام براي خوي برشي اي بلنغاز حقيقتا اي بكس اي زياده مثلا احتياجاوي بخوارن وخوارن بشفقه ومرحمه وبحسكرني هبه رمضان ام نكنا وسيله كش خو نزيكا خواره افتشتكي gerçekten نتجيده بله از وجه مثلا بنگاه اسلامیت مسلمانتی بده شخصین بده قورام بده ام بجن پیوام هر وها بنگاوی هه یک صبر یک جی شکره دما کو هبه مرف شکر بکه دما کو تنه بجی مرف صبر بکه از بارم دسپیک آخفتنا خدایا روجی معنی روجی تگو صبره از بارم بنگاه دوی کو مرف جوی پیوار روجی فهم بکجی هر وها صبره دوی مرف صبره جی بمعنی بکجی يعني مثلا روجيه ده افجد كبيرام الشخصا يعني دروجيه ده يعني الجوري va ibadete eden am qiyas tkin yaku zaf yani sa jriyaya dur rojiye yani yani jberwe niziki tevhide aslında yani iro kesin nam rojine nam rojine hukuf şnake ama hakikaten tişteki yani belki granj marate ama gelek insani ku amdren ku bavariya me he musulman ji gelek ibadete u ka hacje tiştaş qorat kine imtiyaz الميجا خوش خورت كنا امتياز حتى المي خوش خورت كنا استاوك وسيله استاتيو كي امتياز كي اما مثلا روجي وك جمره معصومته يعني بدنجيه كسكونتك تده متوازيبونك نفسكايك تده يعني بربشكلي از مثلا روجيه ده از دبي مها فكرن يعني تبحث توحيد شكر سيدي توحيد معلومه دبي مرف اواكو حاتيه جمره وك بجن حاتيه اعلان كرني مربوي شوات اللي بنيان بنقهوه ده تشتكي دني هي kesinlikle يعني توحيد شو ولدنا ريفي مثلا يرو التوحيد وقتك بفهم كرن جلك خورتما هنجي aslında dine خود هنجي فهم كرن شو ده مثلا يعني التوحيد ده يعني وقتين بين لا اله الا الله يعني ده لا اله الا الله ده حاكميته اوتوريترا خدت تعالى رب العالمين كل سر تمامي عرضه وعسمانه اداره دستوي ده ان بمثل فاتحه ده ان رب العالمين يعني ايكو هردو علامات تربيتك ديزاين تخد düzeneki aslında beşeriyete ihtiyacı var bine lüve göre rızkı var nimeti var da var lüve göre ilahi irade yani heviye ki cevabde khudke jberi ki tevhid aslında disipline ki yani sisteme ki tamamen karşı sisteme kırıcı zordariye de hakikaten ve hakkaniyet ve adalet etine jberi ki mesela Türkiye'de yani gelek insana ki şareze gotne ki hoş ed be hatta ku em yani bu geska ku em bella em bu geske ve arde ve bedele ve ev ki pakij nekin em nagjine ve saraya illa ku hakikaten em khod sperna khuday khu em bavariya mejbira hevidarın em jwi em rızkı khojbit khazın em nagazın tikes tekeme naberama wi ev otoritawi ev hüküm fermanbunayı yani gerek ev hiskirin ev şavat ev khiret tefjbu rabbil alamin ama iro em dirinin ev sistemi ha iro musallati ser khorte mabune وحقيقة فكرة قريج دنوا وحقيقة إرادة وتسليم دقرن هناك إنسان يدن إيدول يدن سمبول يدن بوتو صنم يدن عادة تدخلنا شونا رب العالمين أو حسكرنا خو وخلاص بنا بشريته وصازنت كن كدو هذا أجبر ويا كي التوحيد أصلا مركز عبادته تمام الشعار دين الإسلام يعني هجاء من مبعث قرآن كر تشك جكت هشام منها براكي مزافر أوجي قرآن دخوينه بتجويد كي بقالك دقي خوش دخوينه أزوالم قالك تماشوان ما يكو قرآن معنى بمعنى جد دخوينه يا كسي كو نظام به مثلا معناه يعني أم بيجن لكلكاوي تركيا وجه هي دور ده مثلا قالك جارة رب العالمين دبجة خزبامن بترسن دبجه جمرا شریکا چه نکرد یعنی هشیاریت دمر و جان نجارک بلکه به صدان جارا همان پی و همان گوتنه دبجه روزی که من وی معناه یام گو افتشما حکمتك البت و دورده هي يعني رب العالمين حوقص جارا تكرار من دورده سيده من متشك فهم كر رب العالمين شو مرف ام عبدي ويبن ناخذك ام بكفن زراري ناخذ ام بكفن خطري مثلا شو زاروك كي مروا هبه ام جرات بيجن قيزا من وسانك كره من وسانك بكي روجي بكي مرف سجره عين جرات قنا زرار نبينا ربي عالم جيوان بيفين كو هشياري ده مروا
دوی مره بوی چرچوبه دا مره لبنیاره نصم آموزه ساعتا تجی خوش به هجای من اما بحثا مسئله که دیجه ماسا هجرت جمع بکن یا راست هجرت دا از وارم گل کس بجن پیغمبر مجدره کی چیه داره کی یعنی تمام چیه داره کی ده معناوی چیه یا إلا دوی سر ریه دنیا تشتکی وی هبه دوی درسک سناوک آزمونک سکده هبه هجای من بحثا وی اکی بکن بلکه مسافر ما قلت قرآن خوینی جات روزك إن شاء الله بوسيلة القرآن يجي مرة خوینی باشه إن شاء الله تو چیز مرة خوینی ابروز بس پیغمبر کن علیه الصلاة والسلام محمد هات دنیای صلاة الله سلام الله عليك يا رسول الله دكا كرم كبراك
قوت النبي ومحمد جري عالم رحمة قوت النبي ومحمد جري عالم رحمة هاتنا وين ابو زحمة محمد هات دنياي هاتنا وين ابو زحمة محمد هات دنياي صلاة الله سلام الله عليك يا رسول الله صلاة الله سلام الله عليك يا حبيب الله صلاة الله سلام الله عليك يا رسول الله صلاة الله سلام الله عليك يا حبيب الله Allah Allah. Viyalemin nur jebariye ha. Jatvet projek vere viyale vre verji. Estağfurullah. Maalesef inşallah. Valla tamam arkadaş razı. Ama şevan eja bernamam devam dike. Javje me bahsa hicret ebikin. Ama siz gotna kata dest be hicret ebikim. Ko tib manaya hicreti buye manaya ko jmerev jibur rıza xode her tişti merev terk bike. Böyle. تبوي معناه ذكي بله. لمعناه كو أم بمعناه ذكي هجرت كنت شيء جداية Yani tabi mesela hicret hayata peygamberada gelek tişteki mühim Bele. tişteki rast çünkü insan bu bavariya xwe bu hakikaten tişteki xwe mübarek aziz bedeleki xwazib de ev Bele. maznatiyeke yani fakat hicret ne mesela mekaneki insan har ne mekaneki ne efteni hicret gerek amsa famkin madem mesele avul demago yani insan tamam şiar din Xuyat ala qıstavi muradavi peku insan terbiye bke tabi endeyse yani perverdeyi ki darbas bke berve ki em hicrete gerek usa famkin ku iro terkat işte ku Xuyat ala je naraziye jbur za Xuyat ala em terkaba bke ev mara çerçeve ke mühim yani çıt işte ku Xuyat ala je naraziye jbu xatiri ve jbu hürmetavi gerek em karbon terkaba bke ev yek ya da mesela hicrete de iro yani hakikaten bedelek jeradı yani gerek am jwe bedelere hazır bin yani insanıma gerçekten ev kedame gerek am zamin ku em jwe hazırın yasya mesela hicrete iro gerek am zamin ku daima gavazi me baskir yani daima alternatif ekmara he yani nayve mani ku hakikaten em tişteki de em durda sekinin çözüm ekjeratına na çözüm gerek ku em zamin çözüm başka tneci gerek em karbon hicrete kepkin جبروي كي يروح تام درينن يعني حياته مجيانا مبخه يعني بسريق وبتنش خو هجرتك يعني انسان شيء دبا عقتا جدي اخره يعني دولده شيء دبا مزن دبا تزوجه دمره يعني اف حياه شجينيدن umud nevi çedbin hevi nevi insana çedbin tekiliye kevi çedbe kede kevi çedbe cismani olarak çedcina yani hayat edoktem درينن daima halete ki sadene hicretek jmara daima kaime fakat en hicreta ku edbejim gerek em mühim bigirin hicretame gerek usabe ku em daima zulme em harm ber adalete be daima hicretame em qasisiye ijtimaiye em harna ber merditiye camertiye be hicretame gerek daima usa em evet işte müfsid ortamı ifsade em harın darüsselame ki ve hasıl yani hicretame gerek daima ku em zanoy Xuyat ala Rabbime pe ne işi hicretame gerek belwit işte be ilo peygamber aleyhisselam te ku hicret kir Mekke hata Medine jberku Xuyat ala dinevi aziz buna dinevi mazlum buna dinevi inşa şiara vusa maslahat ver dedi Peygamberim aleyhisselam vusa kararda yani jberve ki gerek iro em safam kin ku hakikaten mesela hicreti em yani zamin ku henek daire mehene henek işlemi aziz hene henek işlemi zaf hejayb hürmet burumet hene ku emejbuwa em devj arde xo terju talani xo devj imkani xo devj mala xo malbat xo berdin emi yani yetiştiş xarab kine merkez yani es-saba verim es-saba verim herkes hicrete kavi he ama deniziki mesela insana merlebnere tamam peygamberime hicret kiriye me manejime her o megote herkes hicrete kavi he be manaya kumer pencereye kadın talebnere yani her insan ne diyor fırkede ama her yekecme ligori bine hicret
aslında gori niyeti xo kıfştke. Peygamberim Aleyhisselam hadise gösterdi. Yani niyetate çibe, icratate el serve be. İro gelek insan bu halali yani rızkı ki halali heja harneciye ki kedek yapkin tekene riske ki emek ki bidin evci hicretek ama sertişteki halale yani. Ama insan ser niyeteke xarab, ser desise ki, ser fetbaziye ki İro derke ve hesabı ki, riye ki, yani şuara kuşke programı ki, bername ki evcite hicret ama ne mesela hicrete ki emzamın dini medet, şiari medet aziz bin. Jberiye ki aslında her insan, her mümin, her bavermen gerek daima niyetak ve delal بفكرك ونيتام شو هاد في إشي ده دوي عملي هذا دوي شونا هذا دوي هجرة هذا كو أمبر تشتكي وتشن حقيقة تفرد نيتام شقا صحيحة شقا أس خالصم شقا دوي مسألة ده نيتام من باقجة وgerçekten ev heviye min خوشن يعني از دوي باورم اختي كو أم خونا تشتكي بينن أما دوي مسألة ده أم كده كيبكن أم هجرته كيبكن أم كفتلفته كيبكن إخوة تعالى جيما موافق كي Musa niyete baş tego. Niyete baş çoğaya bu mesela herkes bu kadar işteki baş elbette xwaze. Yani az ne bağırım ana tekeseki ku merjwana beje tişeki xaraptın şu xarat xwaze beje na. Herkes işte baş xarat xwaze. Tabi hesaba kar Rabbi alemeci deveye ki daye. Ku mesela insan ten cem hevdu elbet menfaati want kevin nava hevdu bejin hakkı vi u evina لدرجة رب العالمين وان كيفش دكه نيته خاص نيته باش نيته كوجي خرابية دور شو يبكي نوا جنجة ما في نفش في نسلمه في نفشامه يعني افتشتكي مهمة حقيقة يعني مثلا باري بيشي سر دي بابايا نظام قالوا عين صح يعني السربين مسألة وجا هات بيرامن حضرت عمر تشتكي خوش دبجة دبي أو قومي أو جواكي وحقيقة السر خورتي خو نسكنن خويل وانكن ودلال حقيقة تربية إسلامي ديني مقدساتي وجوارا نبيجن رحيوا باقج نكن أو زارو كيوا روجا كيوا بنا جانوارا كي تلياخو تيغنا شعبوا وحقيقة جي بيشاروجا وطهريب كن إيرو أختيكو أمفان نيتي صالح وعمل صالح واتشتي خوش برومات تيغنا دلي خورتي خو هنجي يا أول سريع أول دبي أم في تشيش خورب كنا درد يعني كرك دردك ما هبه إداك ما هبه حيالك ما هبه أمودك ما هبه يعني اختيكو ان فيش خرب كنا درد انديشه يعني يكي متصوف دبي انديشه تشتكي وصايكو جرك هارش خرب پیدا بك كنت شخوره هارش بازار بكره كنت پیدا نك وره زي بدين بدمت واو يعني باوي باشي دبجه يعني انديشه او مساله خيرته يعني جرك ام تشتكي ببينن شدبه شنابه حقيقه وكا عالمك كو تقي الدين نبهاني دبي يعني وكا انسانك نوبتدار شعبي وكيل ابن رفلكسك جرابه چه حلاله چه حرامه گرک امش جانا خو صبرن جبو زاروکی خوش بو مالباتا خوش بو پشرو جوا حقیقتا اما ایرو ام مثلا گلک انسانی می خطای وای مزن ام زکی زاروکی خو ترد کن ام پشتاوال گوری مفسیما ام گرمه و صاری ام محافظت کن فقط ام رحوا برچی دهلن يعني گرک ام رحوا ترب کن بتربیه اسلامی به انسان صالح ام جوار مدل بستیم يعني كذا عائله يا مالبات ادور زعم مهمه تسر نيته جو بخصوص يادي بابا يادي بابا يعني حقيقه جيرو جوار بنا رول موديل ام بيجن يعني örnek temsil افتشتكي زعم مهمه مثلا بيامي صفا كتابك خود دبي حقا من حياتك وجيانا خو زياده مثلا من اقدر باسكرتجه اما روجه كي مثلا تشتك مديد شبكه بري المجديه من قرانك مزن البر شبكه خوند البر رونايا هيوي دبي او لبطاوي او بيشتمالاوي سبي حقيقه او لبطاوي خوندناوي البر طواهيوي دبي الشخصيات مده وك ايزكي هشت يعني اف ظهروا كاميرا مهمه جرك ام مالا خو حقيقه دسنه مالا خو موسيقى مالا خو لبطا مالا خو زمان خو شناتنا مالا خو ميواني و مصف فورمه كي چرچوي كي چكن کو ظهروا كما حقيقه نيتا و باقش ببه عملي و صالح ببه پیشخو ببینن خارشي و قريجه ده و افساد ده کو حقيقه ايرو افساد زياده وك دلغاي گتبرمه يعني اگر هاتيه برمه جرك ام ظهروا كما بهم وجبي نك كزاروكي ما ان سرمايه مزن اون وتيكو ام في سرمايه خويله در نكتن او سرمايه ما قارشمه دب فتن فساديه جبروي كي مثلا نيته دبي مالبات ديو باف پیشش خراب کنه ایش و يعني کنه برنامه کش خراب يعني طبعا هجا من معلومه تبعث نيته كر نيتي بعمل باش هر وادرت كيف هولي يجي ام بجن دريا اسلامي دريا مسلمانتيه ده مرفي عمري در باس بك جي دم حضرت محمد صلى الله عليه وسلم والصحابي را دبجن
اسرا سعادته سعادت او کسی کو صحابیان دبینن یعنی پیغمبر ما وفات که او کسی کو صحابیا ببینن جوانات بجن تابعین طبعا بله او کسی کو صحابیا دیت بنجی جوانات بجن تبع التابعین جایش تبع التابعین حسن بصری هي حسن بصری راد بجن قالوا اصحابه چوابون اصحابه پیغمبر ما چوابون دبیجه هکه و بدیتنا و جوانا بگوتنا اف دینن بله هكا اود بديتنا او جوار بقولنا كو ابناء مسلمان جا جوه داره هجام حتى في داره معلومه این دوران سال وقت سر درباست به جانا مرد بینه کو مرد چه ام بجن داره کی مرد بجا حرام مرد مسلمان مرد وقت باوی کدن دینه کی با باوی کدن باوری کدن مرد بجا عجبا از کی ماسید مدایه یان اوینا زده مر ölçüyor merve ve çabe yani vak Hasan Basri go ve amditna ve jwana bgotna ev dinin ev dinin bgotna vana ne Müslüman mizana me ölçüp be ölçüyor me çiye ve كده de tabii herkes de beku yani bir fark kad ev liberinen ve mesela ve psikolojik ama az hat fikrim yani hikmet işteki hoş teku hikmet am binci az باورم کو gelek işteki ama delal faham kin hikmet şiye gerek em dve meselede samimi ben yani ihlasek merhaba ev kriterek baş yani ya peşi samimiyet yani hatta peygamberimiz aleyhisselam de el-din ve el-nasihatu din samimiyete hene karşı faham ki din nasihata çünkü tay hadisi radbe sahabiye goti ey Resulü Huda karşı ki de yani nasihat karşı Huda da Resulü de tamam mümina da falan yani samimiyet lübteke mühim yani emin samimiyete hoş çok kuşkun sadece em nikarin tenebbine hakime bir işi gerek dosyamay şiretkarime salih bin em şevreke varab kun em hakikaten em kontrola kha buab jarbinin yani samimiyet teslimiyet em bejim teslimiyet yani dve teslimiyete kho da gerek em zanmin ku hakikaten em khalisın yani ama em çoğu famkin sabahlerim ku çevreye jmara hebe havale mehben yani gerçekten insani ku şiretkari mehben karmış şiret almabkin insani salih ilk kilo sabahlerim ku khala insani yani şiretkari salih yani khalayke kemin yani gerek ve rengi de em zanmin ku niyeta me çıkas em halis jva bavariye khoya hakikaten jva kutsale khore gerek em cana bhneka şibaki hneka dervajil karun khabrine ne mesela tane em mahsar khob fikrin ka hakikaten insani eşkhini min gayri min şawamet fine eftişteki mühim yani te peygamber aleyhisselam ben em de Muhammedul Emin yani eko aslında bavari inancavi dozavi nani bun jerd got Muhammedul Emin şuma şahsiyetavi o tek sokak adet şu tek kolani bajar adet şu dugundada işaret atkilin ve Muhammedul Emine aslında eko iman pe anin peşi bu vasfevi ani piştre bu sistemavi bu düşüncavi bu rezavi bu bavariyavi yani iro emji erem de em bavermendin em muhlisin em jvidine khora em sadıkın fakat legelo mesele ej dervayme çoğamet binin em ev imajama algıyamet hakivade de nazara insan edin de çoğa yani jiberiye ki gerek em hakikaten mesela khoda em insan edince göhdari kin şevra khobkin hakikaten lıptamet çoğa insan jme memnunun ne memnunun yani az dvede hat fikrim din ev ku hakikaten toplum tamamen keşfi dine mebine em ve amel bikin yani ev rengi xo em bin va sokakı xo va khorte xo va gence xo İro sadece em bejin sarça sarayı xoy qasr qonağı xoy steril de em gelek işte kuru cedela ve felsefi ve diyalog em bikin em netişteki berheve netişteki cide netişteki hikmete gerek em rengi bavariya xo emin buna xo hakikaten ku em şavatın serva insanı xoy keti belengaz şu ramazanı şu hayır ramazanı em ve ispat kun ku hakikaten em servat şavutun ev jmara mühime yani ibadete jmara az bawarım hejam tego ku o imkanı derfete ve demer le pişt pencere jebnere az bawarım ev mehji ev vaqtji ev demji ana ha muhasebe ya ramazan ya ma ramazan ko heka muhasebe ve imkanı derfete jeheye ana herkes birçiye deviz vaye hale fakira merv baş famdike yani merv زیادتر فهم دیگم به ویکی بجن اوج فرسنده که آنها هست. این سازبر یعنی زناته یعنی چمام دیگه ماه رمضان ماه ام به امپاتی tam Kürdi de
ام بجن همدم Hemden. یا جی هر حال هم حال Gaveki peştirce ve hemhaliyeci isare. İsar çi ku em biray xoy mümin em hakikaten jî em itexne şuna xo mi tercihî xwe bikin. بله Bine yani xte em dînê xwe dirênin ev sistema ha, ev şiarê ha, ev yani em ê bê hakikaten rûniştandiye. Belê. Mahel serme ku em pê amel bikin. مالا طابا Em pê بسيدة amel nekin çiqa tiştek dîroke xurt ve çiqa balkêş bin mesajê wê peyamê wê tücar tikes tehmekece nabîne yani. طيب معلومه دوی مرو جی فهم بکه بله. مرو زانه به چما هاتیه چوایه بنگاه و چیه اه. ایرو طبعا امجی کتنه وی درده اما وی درده جی حتی دما فطار جی اما خبردن دینا چما لیوان عبادت ما دوی مرو چی جی فهم بکه ام لگل وان خبردن اما دیسا صحبت ها دوام بکن برای مزافر جی لوی داره قصیده خوش اوج مرا بخينت از بورم سيدم افجي عبادتك ها بله. نفسه يعني مثلا صحبتي خويا ام بجن دلي قال دلي خلقي ام بچك ام رونيت كن ام ريك و ريبازك نشان ددن Bele. Şu Belki Muzaffer Cevapçı dengeye koy. Muzaffer Bey'e aslında belki ev zaf gelek tamaşamanı neraji belki ne yoktu ama ne berheve ev tespitam ama az veci usat fikrim çıt iştek em zamane topma mepe ıslah be insana mepe keyif hoş bin derya dini vadet karşı Rabbi vadet karşı mukaddesat ada ez baverim ev yokat keve o ka hicretek qanj yani الله الله baveriye ke yani gaveke Allah. gelek insaneme mesela ve keyif hoş bin horteme mesela iro müzik em bejin yani deng bankdan hakikaten sanat estetik nizam mümin gerek aslında ilo medreseme alimeme insaneme işareze izane servepsekin eme çoğa va malzeme khoya va araç gerece khoya va hakikaten va imkanı fırsatı khoya eme bkine sebebi tebliğa khoya daveta khoya baveriya khoya eme bkine mesajek eme bkine hakikaten sebebi ku horteme neş neser ifsad Bele. jbervet şeki mühim az mühim dibine وقت گویا مرو وان هر تشتی خو مرو وان ارگومان خواه بله. مرو تحمیه کم بکه مرو بکه سینرژی Bele. و مرو دینه پیشیا جوانه مقنه اوجی Aynı دریا باشتا بچن Yani belki mesele direnç var ama az ha fikrim tarihame de dirokame de mesela gelek fıkhiye de medrese de yani bir hanek alime meşaş faham lakin yani mezzaf tiştin mahkum kirne ev halala ev harama ev haya ev yani me peşak o tank kiriye me peşak o girdiye yani أجي عيني me وقت de fiyak o girdiye ana emni kanı tabılıptın tişteki şaşa yani eğer o gence me dalga içine ser behudayi ateizmi ser materyalizmi دیزمی ser deizmi yani ser nefsi, ser şeytan, ser şehveti. Tamam da meva malzeme eme seferber bikin ama dirya şiari khoda lgori esas u kaide khoda lgori kriteri khoda lgori ölçü u mizana khoda me hal bikin yani. Aynen. Tabi ev fıkıh em çekin ev sosyolojiye ke yani. بله ساعتها خوش به هجای من اما صحبت خود دوام بکن معلومه گوتن وقت که صحبت وقت که لگال وان صحبت دیسه می دوام بکن بلکه مزافر بله. چه برته تورک در چه هي ولا تجيه لنا ان شاء الله هم جار بجار ما شاء الله. والله طبعا. قد جار عزيبه اما بيجن دين ما اسلام صفا رهبر محمد مصطفى الله الله بك كلام كبرك
وان إمام بر وفا قانون وحق برندي شرع مبين مالي خوا وجاني شيرين مكر فدا وقتا نبي ين خازي تبقي شيخ ودا تبلي خدي وانشيدا مالو جاني خبكي فدا شرع محمد برندي ين خازي تبقي شيخ ودا تبلي خدي وانشيدا مالو جاني خبكي فدا شرع محمد برندي قال خازي تبقي شي خدا تبلي خدي وانشيدا مالو جاني خبكي فدا شرع محمد برندي دين ما إسلام السفار رهبر محمد مصطفى ما شاء الله شو يكون بس يكون إمام فر وفاء يكون بس قانون أو حق برنامج يا الله كيف أنا نسان ديار أوكي بهالبستك أو أنونيمة بله يعني نبي عم نزعم خوش نسان دكا أو كيجا هست دكبد لي مروا وهست دلي مروا دكبد هشي مروا دهشت دكبد نفيسه ومرف دنفيسين ومرف دك شيكي وصل الله يعني إيرو جملة توصل رهبر محمد مصطفى هيجاني قد مرف ساعات تخش في هيجاني كي قالك تشتاتينا بيرا مرف بس خوشيتك بنجيت الصقر مالته وابه طبعا شلون نجا معلومة بكي وال در دورا خويا قالك جارا دي تبت تهنك تش لبر هنك تشتاد الزفرن تقارن مثلا مينك ام بيجن او موز وكرمش و ميشنكو لدر دورا عن تريكا تقارن تدي بصال در دورا وان تقارن معلومة حج او كسينكو دچن حجي لدر دورا كابه طواف تكن حفت جارة ما جو موز هروها ديسا طواف تكن وزانكو ل د مولا خانه عنده مولوی سبا دکن دورا خود گرن دنیا لدر دورا هیو لدر دورا طاوت گره یعنی گردون دناف لو تفگره کی دناف حرکت کی گره معلومه امجی عبادت خویا کو لسر انسان لسر مسلمان لسر مؤمن فرضه حججی دور دورا کعبه هر وقت طواف تکرنه یا افته چما در دورا کعبه هم دگرن سبب چیه گلو چما نه 3 جاره نه 4 جاره چما نه 10 جاره چما نه جارک 7 جاره هلبت مساجه که دویر داجی هیه دما که مرف عبادت کی کرد دوی مرف بزانبون مرف چما و عبادت دکه رب عالم و عبادت تا چه خستی هندره و دوی مرف آنسان به
ام بيجي دوان يكانه هجي ماسا حجي بكن مگو ام حجي دچن حجي دردو دگرن دچنو تين طواف دكن هر وا مساله صايجي هي صفا مروه چیه مثلا ما مثلا تو چالد نری شبکات دا چه خویاد که؟ ساعت خوش يعني الحجي وقتين العبادة حجي درينن شعار تيدا حقيقة جي سان كي خويا تعالى تشتيك وتخازب بما بك عبدي خويا تفخسنا بشرتنا ناف عبادة حجي ده يعني تا عبادة أصلا تمام عبادتها يك جوك حجي أو شعار وسيمجة ورمزة زيادتنا بله يعني حجي ده perçe وقتي أم ليه درينن her tiştek jmara mesaj eketine. Ama ders bepkin farz bkim iro yani mesela Kabe bine mala Xudaya Kabe. Beri mala mel Kabe, beri mezele mel Kabe ne. Yani manya ve mirin o hayata me jiyana me aslında o der kıblegaha me. Aynı zamanda yöne istikamet eke. Beri xam nikarim bidna Amerika. Gori felsefe var, gori o kam ev yöne ke yani istikamet eke. Tamamen Müslümana iro milyara insan oteku beri xobidna tişteki yani em رياخو كوشكن ام قبلاخو كوشكن ام يوناخو كوشكن ام شخيني في مزناتيا كو خير ربي كعبه بيشتر ام يا كسي قبول ناكن موسى غيرك فهمكن يعني ابراهيم عليه السلام موسى فهمكن پیغمبر عليه السلام موسى فهم لما ام مثلا سونداوات به بربي كعبه يعني اما اف كعبه اف مالا خودي تشتكي كو حقيقتا هيجانه قدمرف اما مالك ساده يعني متوازيه جناره دياما هاجر كو بيرك كرشي مساله جاريه بو حقیقتا به کسب یعنی می به بلنگاز بو خو تعالی خو کریه مالا خو کریه جناری وی ایرو مالا خو تعالی حق ساده مالک مزنه اما مالک ساده خو تعالی به د فرمان کرین کو gerek ام های اری نعمت خوشن کدامر خوشه امکی مر سمر gerek یعنی که evci nimeteke ama خو تعالی رب العالمین adeta emi be o kep Türkiye satır arasında ve mesaj edemedi ve beni hay israf hebben هاي زيادة ريخ أو نكن يعني وارتشيخ خرانكن يا هجيم قلت لك عند فردا يكي عالمك دبجة كفري كابي بله كفري كي نورماله بله سردانة يعني جرى زي كفري تشتيكو كابي مهم دك بقيمتك نأو كفري بله أو باورية بله يعني أمت جرك في فهمك يعني جبرويه كي مسألة كختك أنواع شعار و مساج و پیاما تشتت بن پشتا و عبادت عادك وبتزي مسا خويت على بشرتنا وتيم كنها و ناز نكن ام حقيقة تعماوي عبادت جي ام فهمناكن جبرويه كي ان مهم ازدبينم كو ايرو حقيقة د مسألة حجه ده وكا هيتلشميك بيعات يعني بيعاتك كو ام ربي خورا نوتكن يعني ام سوزلشميك بيراتكن ام دوي باوريا خوده ام حقيقة خويت على ام şeytan aleyna ala mesela rejimtkin او كبريو كان نوكا اصلا داويجا ناف حوزه كي دور ده ام اصلا نفسه خو ام رجمتكن ام ظالم رجمتكن ام انساني كو حقيقه باوريا و حقيقه تنبه تابين انديس ام كو افساد اتخنا ناف topluma ظلمتكن خون مجن ام adeta tahura ke jwara distinin yani eftv mesaj ke jmaradın ام ihram khotkin ev ihram aslında kefeni me yani ev ihram بدروتنا بنقشه برنگه ببریکه ساده اما که صایفه که شخور ربی خوربت کن اف چاک امید بن عرده درابن بوی کفنی خو ام احرام خوشی عادتا بوی کفنی خود این نبی را خو ایرو اندرن انسان گلک انسان مثلا aynı باوریه aynı لبطه aynı سلوغانن aynı خبردان aynı مکانه yani تنا براواده حقیقتا ستاتویک اما به فرق و میلیه اف دولمنته اف فقیره اف بلنگازه اف رشه ev ihtiyar tine yani. Bele. Ev tevgaraha, ev civanaha hakikaten ji mesela ku ümmet emcer be o ki ümmet kaynaşması verdi. Yani ümmet hem haldı be yani. Bele. Ama iro gerek em ve bin neci ku hakikaten ji em çoğa hem haldı bin annabın. Bele. Hecem ev perse em bersivine. Havale ki mece heye le bajara digare bırakım Barış Özdemir'in hal gelmene le serte tamaşavan heja le serte beka حاضری و لیو تفگه و پیشیامد کبنی معلومه پیشیار رهایی کبنی بکال وی داره چوه برش قوت بیشتره روزیاته جیب مبارکی به روش چوه اگر وی داره حاضری و لیو تفگه بله
بله حسین اکر نها ولاتی هاتن قاده و لویدره افطارین خواستاندن لبندا ملنا ملاجی نیزی 10-15 دقیقه دیت بانک ده ولاتی جی افطارین خوا بخون بنرن ماسایان ولاتی حمی افطارین خوا و یک پاکت لویدره تی بلاف کرن لسیرته جالی شارداریه و جبو 2000 کسان لویدره افطاری تی بلاف کرن ولاتی تین سر ماسین خوا رودنن افطاری وان تی بر وان و ولاتی جی نهم بیجن لبندا ملاینه کو بانک ده جغینی وی بلا هول من کامرامان وی عالی نشانی و بدل وی داره تشتکی جداجی هیا پشت افطاریه ولاتی تن وی داره لور ستاند هاتنه آماده کرن ولاتی تن وی داره دانستاندن اتکن لهمبری ما هما هن نها ببینن وی داره لقوم هیا شیرانی هیا تشتندن هیا دیسا موش هنه لوی داره افستانجی دیسا جالی اسنافن وی داره و شاردار جوان را جه چکریه اسنافن وی داره جی هاتن ورا تشتین خواهد کارم پشتی فتاریه بفروشن هر وها اف لوی آلی جی دیسا جوان ستاندان هنه ما گوت جالی شارداریه و هاتی آوا کرن اسنافن سیرتجی تیم وی داره تشتین خواهد فروشن بتایبتی پشت افطار اف در پر قلبالخته به جبو ویجی هم تکارن بیجن کو اسنافن وی درجی تکارن برین خواه بفروشن ما گوت شارداری سیرت جبو 2000 کسین وی داره هر روش فطار بلافت که جغینی وی تشتکی جهه شارداری جارنا چه تاخان کوچهان اولوی درجی لگور پیدویان مالباتان دیار تکه و جوان راجی فتاری ده هر واحد دیسا الپشت من دیسا صحنه که هیا لوی درجی پشت فتاری چالاکین جور بجور چالاکین رنگین تن دارخستن دوان چالاکیان دا کومن موزیک کومن الهیان در تکون ستران و الهی ده بیجن هر واحد دیسا جبو زارو کانجی دیسا گلک چالاکین جدا هنه او جی شانونه زارو کی شانویان گلکی حزدکن و جبو ویکی شارداری جوان را شانو عیار کریه و هر وادی سا حاجوات قرا gözcü هم بیجن یک جوان شانو یعنی هم جوالاتی هم پرسکن که ما رمضان چوا در بازه و مرحبا اشترا مرحبا سر چان یا باشی گلک صاحبی سپاس شاهدتم سلام خودید ای والله ما رمضان اللي سيرت چوا در بازه انت کاری جمر والله جو که میوانم استانبول ساکنم مالی از حتما وده زیارت یا با خامل وده گلک خوشه شارداری برادیا سیترم گلک سپاس کی باشه از باش بیریم کردم تنها استانبول چند روزه تاتی هفت روزه 7 روزه تاتی 7 روزه زانتا استانبول روزه گرفت 7 روزه لوی داره تگیری ها تا کی جان خوشه راحت دار بازه قدر راحتی استانبول هونیکتره هوا و هونیکه الفده گرم اما برکت وده زفتره همون ناس انت دوست انت لوی سرتی نه اصلا از سرتی من هنرمندم از گلی که قنال آواد در کتمه برنامه ما یکی ناس دیدی از آما گلک باشه ببینی صافی هنره باشه مالا تا همجی جوانان جی پرسکن که او چه دبینن هون کردی زانن کردی زانی تا تو سرتی نه اصلا نه سرتی ایش کوات شرناخ ما رمضان چه در بازه لا رمضان بتكي شعب ده جنبي لانه هون بيبكي خواش البو öğrenciyle خوش بودن öğrenciyle bedere Allah bu خواندن Allah bu خواندن وقتی میبودی و تو ناف شرناخی یا نه نافچان جزیره یا انجیس مرکزی مرکزی گلم اما دبین جزیر شرناخ گرم والله جزیره گرم شرناخ نه واقعا گرم بس که هونه گرم جیان هونه گرم سرت گرم یا نه شرناخ سرت گرم تا ما رمضان اللي سرت خوش یا نه شرناخ والله شرناخ خوش تا شرناخ خوش زوزان نه والله تبل ور نه والله او دم والله مشغول ده بده خوش والله تجل ور الله ماشي سلامتی بده بله ما گفت شارداری جبو 10,000 کسان لوی داره هر روز خارن به لفتار داده نه ما گفت دیسا ولاتی جین خو رونشتنه فطار این خو استاندنه و نزیم بیجن 10 دقیقه دی لوی داره ملا بانک ده ولاتی جی دی فطار خو بخور مرش گلک سپاس طبعا 10 دقیقه تگو مایه جنبش الاورفا يجي نزكي نيف ساعت مایه
خدای روژیا کو او کسین کو نها افطاریا خو وکن خدای قبول بکی ان شاء الله بتایبتی جل لسرت جل و تفگرک هي کو جبو حاضریا یا فطاره هیجانک جی طبی هلبته لوی داره خواندوان جی معلومه ودید کو او جل بندا فطاره نه من صحبت خودوام بکن پرتوکا کتابا ملای جزیری دستمی دایه جانا از دخوینم از و پرتوکا دخوینم جا افجار مدحیه حتی بر من که براکم مثله جی آلیکاریان بکه صاد ذهنه که زیب خوینم حق نگاه داره تبی سوره این فتحنا دور مدار تبی هر کنار پیو ورگری اینان حمته زهره به پیکت و کیوان رکب داره تبی دائما منزلگاه صورت بیت برجا شرف طالع فرخنده و بخت سعید یار تبی سبه سیاره و نه چرخ سرگندار ببه گردش و دور عجب در خدمت و کار تبی لامعه فتحا ازل برگ جبر تاج تدید کوکبا صدا ابد نجمک جسیار تبی ساعتات خوشبه طبي مدح رب عالمت كمالي جزيري دبجا اي شهين شاه معزم حق نگه تار تبي رب عالمت ببارزه سوره ان فتحنا در دورة دور پیش بکه چی خوش گوت یه مالي جزيري کو بس به امبجن بس ساله دیوانه بفيرنگي چکریه کو دما کو جبوک مر فهم بکه دوی مر فارسی زان به دوی مر ترکی زان به دوی مر عربی زان به دوی مر کردی و کرمانجی زان به حتی هنک درات دوی مر به وقت بیشن زازاکی زان به زمانی که مساعد انسان دیه خودش راضی به من صحبت خودم بکن هجی من باز معلومه من باز حجی کرد مالای جزیره جی اوجی گلک دوی هلبسته دجی بحثا سترک و گردونه کریه در دورا هفدود گرن من باز که مگو معناه كوي حلبته سيدان انت باسكر تقو او كافر آفتنا شيطان رجما شيطان كافر هورك تقوش بكم من نفسه خو تربيه بك ده حاجه تشتكي دجي هي او مرف دواري وك بيجن صفا ومرفه دشوتي بله المسألة 6 جار 7 جار 4 جار القرآن ده 7 جار بردر بسته يعني شيء فينا مر چاله بنره پنجرات ده چاخ خيات كابيه رقمها يعني كون بتكن طامي قديم مدنيته قديم دجي حقيقة يعني وك كجو بشريته تشتكي اوك يعني كجزملي وحقيقة مهم هاتي كرتم بيوك كلترك يعني جبر يعني بلكي ام باورن مسألة كلمة تك جبر خويت على ام باوريا مبويه كتك يعني ام كارم فيش كريجيبخون فقط يا ان مهمتر افسایی حفت yani tamamen medeniyet adı dirok adı ve dinedin de şey yani tişteki yani hürmet و yani heyecan hatiye ukrin ku yani dikkata yani ber beşeriyeti ku sab balkeşek yani dikkat hatiye kuşandın fakat serve de aslında yani mesela hacı da en yatıştığım mühim ku az şahsen tuhazım ku gerek ümmet iro delal bkhune و delal tişteki je fıkh ke derxe یا کو لحجه که تمام مؤمنه تمام انسان باورمند کو حرمتا جانلیه حرمتا تشته بره ای نباتا ای حیواناتا ای انسانا و که امانتی منه و گرک حرمتا وهبه yani kelime şeke gerek ne kujun çiçek kece nekin peleki zirali ne nadare ki ev yani ba beyta xodel wa mekanı mukaddes xte ku xeyt ala viç tijmet xaze gerek bavariya me ev bakut hayata me jiyana me normal deji ya asli deji pişti urji gerek ev tiştiha jmara hürmet bin aziz bin heja bin emaneti me bin gerek amsafam heja min henek havalin min و هناك حوالين كتشك بهفدورة نية كرن كوي هرن حجة أو هرن عمري. بله. شون عمري مقول شاب عمره يا قام شو شخرا بقرن يعني جبو ديتنا وان درام شنو وكاكو شوا مهرن باجارة كأوروبا شوا مهرن باجارة كجبو سياحات جبو قشت جزارية ما بيشنو ودري بوي شافي أم شنو يعني بشافي عمري جنا شنو ودري. بله. كسي كي كهر درك أوصل معزم
اوان عبادتين كو ربي عالم جمرورا فرض كريه مرف معناه ونظام به مرف هر ودر يا چقدر بوش برده ما مسته ها خودش yani gelek insani mi iro modern yani eme yoksa modern tarz yani işte ha erzan şu kadar tatmin tikin yani işte ki erzan da tamamen şu umre mala khode ev gave ke baş bu ev kede ke baş bu ez baverim khoyt ala jey maafu bke yani sabt işte erzan khod khapilin ama hakikat nafsa yani eğer kutiştek emzan bin eme gave ke bavjin gerek em hakkı ve samimiyeti ve gava xo bidni jber ve ki yani em vaş şiara mühim dibinin yani yoksa وكم مثلا أمي بفقها كبري أم تخونن ها دفرده دزمج هاش كاندن ها ناش كاندن يعني pişti vece aslında ya en mühim belki civat teferruata zaftır mühimtir önemtir ki hakikaten gerek eftişte şiar mesajı amet çoğa hayata koda bicibinin emvebin mesela de be kurban yani belki hem atxazım serveji tişte kimse belki bağlı hacı yani ibadeteke yani kurban manya fulan yani wezna fulan te fulanun kurbanun mana nizik bu ne yani ku insan nizik yetişteki be yani nizik bun çoğa ku iro emme usafam kin ku erem kurban şerjet kin ev xunavi ev goşte meniziki xode nak yani ev durda şiareke temsiliyetek durda ku hakikaten em bu kurbana xo em ve takva xo em xoniziki xode bkin ve aynı zamanda em xoniziki zengin xoniziki fakir abkin İnsani Türk xoniziki kurmanc abkin kurmanc xoniziki Arap abkin İnsani zengini devlement xoniziki fakir abkin insan xoniziki insan abkin insaniyet beşeriyet xoniziki Rabbi xobke yani ev nizik bun معناه تيوي كو حقيقة أم إنسان درو دوري خو ببينن أم خنيزيكي وابكن أم يعني أم تلياقو أم خنيزيكي قلبي وابكن رحي وابكن أو يريك دو خنماسي أم جيراد بيجن يعني أختيكو أم فقيري درو دوري خو نبينن أم هاي درو دوري خو تنبن أم حتى فا عبادتي خو أم تشتكي شي فهم ناكن جبروي كي إيرو أمت أختيكو حقيقة واتشتا واش عرب فيش كلي فهمك işi cimara deri, sorumluluk cimara deri. Ama hinge hakikaten sahibin, ama nav insan adabın, ama nav derdu kule adabın, ama derde var hem hal bebin. Yani jberwe ki iro gerek em vaş özellikle vaş şiariya em hab fikrin. Yani kurban uhtay ku me goş bira mala fakire ki, mala insan ki belengaz gerek em hakikaten ve vaziyetayı bebinin yani. Bireke ke jnebi ve huznava ve wasi ve ku hakikaten Livya mesela şefkat merhameta mene iro hazara insani ahene ku imkancı koyet ala iro daime yani iro emkarın harın gelek volat ediyor. Mesela Xudayb ke nasip ve doye mehede inşallah meharna arakani yani demek ki insan karar vakti kubxaze imkan çebune fırsat çebune koyet ala ev yetenek daime ev baz yani koyet ala yani hakikaten gelek disiplin kısmen avame yeter ki envana ki bin necem işlevsel bikin yani o ki yitire işe merhad ve enveci gerek baver bin ku megavek jbu Rabbil Alemin jbu Khudaya khoya jbu va tişte khoy aziz ve mukaddesate khoy megavek ab çuç kavit ligori niyetame xalis khoyet ala ji ek gelek tişte mazın hediye bkajmar Ez beni خودش ترازی به یا مالتا و به اف سر قربان نیزیک بون چه دیتنه که خوشه یا اف دوید دنیا مروادا جی هبه که مرو وی که جی وینه ساعتا تا خوش هجه مالتا و به مسئله کدی جی انفاق امیورم سر مسئله انفاق جی لی برکم زافر کی دیدم نیزیک او که جدبن افطار جدبن دیدم برچی جدبن طبعا دوین عبری دا دویجن که هجه من دویر دمه دا دعا زیدتر رب عالم دعایت قبلینه او کسی که نها برف طاریا خونه کوش دستی خو بکر جمرا جدا بکن وان فقیران جیت نوان دعای خو بلکی خلاصیا ما بلکی وان دعای و به مال فکر خدا قبول که ان شاء الله کریم که برک از تو چی بجا بجار امی جمال محمد باطی بخوینم میرو باطی ام بجن احمد چاوی تمازا البصر الله مولوده از بله مولوده کردی هم جو بخوینی شکرم که برک از أحمد شافت ما زاغ البصر يك إشارة تنشق القمر حكم تجار عرشي بفر أي جنورات منور تبعا
خوشی موسا چی بو رخسار تو والضحى نور ذلی هوشیار تو درد نورات ضياء مرمى لمع الله الجليل برقا نجناني نتأيد الرايتيم فخر تشريف جبو عرش عظيم هرد عالم جنسها إقبالته سند والليل بزلف خالته هم تروح هم رواني جانو ديل بيش بجنا تسيها قلب خجيل جان في داي بجنو بالا يتمه مستو سرگردان سيما يتمه شهرياري چتري عوريتو خط شقبو برفلكتو رايتو شسواري دلدلي كون مكان وصلي وحدة سراي لا مكان منها بنسي صدى زار أزمان ودب يكدمي غافل نمين مروج وشاف وصف حسنا تببيجم صبح شام صدق يا مد بجن هجنا تمام يا رسول الله رسولي إن سجن يا شفيعي صدري أيوانا مزين تشفاعتك جبو معصيان ورنا نفسا شو مناكت قنجيان يا كريم يا إله العالمين يا رحيم يا عظيم يا متين في دار رحم إحسانتين طالبي إكرام غفرانتين حاضري قهدر مولود رسول هبي يا ما تبكي يا رب قبول نتو غفار يستار عيوب ما ببغشيني بغفران ذنوب هم لداء باب عندي مؤمنين هم لعندي مؤمنات أجمعين طبعي أنشى سواري أمتي بك براب دبجينا جنتي أول أبو روداء نور النقاب ثاني أبو آل أزواج سحاب هم جبوا حجج غزاة تمام
هم جبوا ذي مجلس صاحب تعام هم جبوا هرچر إمام جدي هم جبونا كاتبي بنسخي بجميع مسلمين صالحا بفقير باتي الفاتحة فاتحة جي سر رحي مالي باتي هروا حسن ارتوشي ودجا رازي بمولودك قالك خوش نبسانديك وام حمي حتى كو مولد ام بجان بده حتى مو نخوي نجي چنابه شو بي وجي بيگمان چنابه گهدار کرنا وجي بخير وحسنات ام بجه سيدا من ام هيدي ديتين داويه برنامه خو اصلا نزدیک 15 20 دقیقه وانا مانه مساله انفاق جهه یا راز دمكو انفاق تهشه من از تشتكي تفكر از بجم جوان كارو بارين دنياي كوفان تشتكو رب العالمين دانيه بشيامه لدوي ناوي لفو تفجر دا دناوي حركات دا مرف وانج بيرات ك انفاق جبوكو مرف وان ببارزه ازوز فهمتكم ديتنا تشو نظام مثلا انفاقه يعني كغاوات جي ماغو يعني مادام ما ايمان انيه يعني برب العالمين كو خدا تعالى خويه her çeşit xwazı ku düzene kedebe. Jbere ki Xuya Teala aslında sermaye me kedame emeke mecid xwazı ku terbiye bke. Terbiye kirina yani sermaye mecid infak yani jbere ki aslında infak vake panzehire ke dünya peresti. Yani iro insana ki devlement te ku infak bide gerçekten ev nefs şikaye ka mazine teslimiyete ka hoşe. Çünkü sab baverim ben yani hayatıma da yani edem hoş dibinin قالك إنسان كارن زيادة الميجب كن طاعته خو حجي أما مثلا بريك يتشتكي عائلية يعني تجرشن إنسان كو أو باري فكرن كو كذا خو إنسان أنا باري فتك تشتكي زعف جرينجة يعني أزف زعف محترم دبينم يعني تشتكي بحرمته أصلا تسمية وإيمان جي تجمع برسي دور ده كوش ده القرآن ده يعني دائما يعني إنساني كو إنفاق يتكن سويك لرب العالمين حقا جي دفرده كوش يعني مثلا آياتي أول جي كوتين مدسير وكا قلم سورة ستفجي صق رب العالمين مثلا إنفاق تينا قندما إنسانا çünkü insan hakikaten ve zul servetçe جبرويك يعني gerek am ha fikrin ku hakikaten iro yani ev infak dan pare vekirin yani mechrsa ziyade yat ama bir o tefrid düzeyinde yani hırsa ka ziyade mece dürtke yani hakikaten mütediltke, menefçuktke. Evce ibadet ya Seydayımın? Kesinlikle. Yani nasıl ibadet evce? Tabii. Yani iro mesela heyye de kumerim nefçuk ve tişteki zaf asiyle. Yani nefçukayı iro insanın modern sınav ve gerçekten gelek zora. Yani mesela direnen tarihimde dirokamda mesela Peygamber Aleyhisselam şu Mekke beni am komutanık bu peygamberek bu karizma ekibi bu. Karbu bir işaret ki insan jberu harna merineci ama haya xoş ifeta xo ticar ne gola da hazar ordi hakikaten insanın mazın askeri ha hecai cihati cesuru gerçekten şarvan libamının özel bu ka duri cenabı aziz serxarım ticar tişteki sajera çene bu yani ifeta xo serivi او بینکا کلی سوار بو حقیقتا سریویت گیشت سر هرگجه دوی یعنی اف تشتکی اصالته که خوشه تصل حدین ایوبی مثلا قدس فتح کر گودن کرم که وره خدای بخونش عیبا خوش شرم کر yani انسان اصیل شرم kir jdevai ve Muhyiddin bin Zeki hata yani komutan qadiye ver müftiye ver hata khud bakun yani envel bejin yani iro aynı şekilde mesela Tarık bin Ziyad sen ne şukayet khazım zab seknim çünkü hakikaten keda insan başa bromete ama gerek ticari bir kontrol eder ne yani nefs çünkü takvaya bagire nefsa ben insanı muttaqi bagire da aynı usta beni takva Xuya Teala ya eyyühellezine amenu takullaha hakka tukatihi yani ev çoğu ez layıkım usajım bitirsin yani ev takva yani hakikaten seknek ha yani seknek ku istikrar gerek mesela alimek yeki işareze de be takva çiye ve takva insanı ki çoğu pekaz dinafsirina da buraya bahara kad devedişen beş yani hakikaten işte ki zor sınav ke gerçekten kure yani halali ve harami gerek ama hacı bunu hakikaten vakatin
جبريه كي إيرو يعني إنفاق يختي أم درينن تقوى كدمرم نفس شكاتية كدمرم مرف شرصة مال زيادة دورت كه باري فكرنا كخش مثلا دا إنسان أب تيويف عمك وحقيقة إيرو جرت المسألة هذا أم يعني كود ملكيتها مرف دجي أم زامن كود تصرفه كماي سنرسز تنه يعني سنرك يخيط على جمرة كفشت كه يعني كيفيلك سرمایه ده تنه کو امیش کر امی قزنش کن امی بکن امی مالی خو بدنا کر امی بدن او کیفیلیکه که وصفه عالم صدنا کش مره يعني هجم المساله ينفع تباسكر يعني دنا وخفتني ده او كاتش مثلا مذهب مثلا مذهب الشافعي مذهب الحنفي تديد نوا فردا هناك فرقيه مجي هنا مثلا كسيكو حنفي بدستي صبچك خوين بو دزمه جاوی دشکی مثلا ایمه شافیه دسته مروا پیرکا که خریب و دزمه جا مروا دشکی یا راست دناو ام بجن حوالا دا دونا پیر من وینی خاشه که صحبت که وسا خوش بو از خوازم وی اکیش تا پرسن یعنی هنک اولی ما گوتن یا دزمش خویم بو دزمه جا شافیه اج دشکی ناشکی و دسته مروا خانم کا خریب بکوه یا خانم مروا بکوه دزمش کی میشه جوارا گو مگو حیرا وی مسئله وی چابه ولی بنرن امتیک بچن وی مسئله بوارا فهم کرنا کو افچما افچیه تچما وی معنی مرلی بنره هکا دسته ته بخانم کا خریب بکوه هکا دلتا تشتک چه بوه تحنیفی بجی دشکی بله تقوى اشتاوه يعني ها بين النفس وقتك حقيقة دويجية ما عرفت تشتك أمامي وكا تشتك يعني أو دويجية ما حركات لك تدا تشبك وحقيقة نفسانيتها مرة خوش تشتك تجمع برسيد ورد التقوى جرك سر تقوى أم دزمجا خنوبك يعني أرتامك نخوش حقيقة يعني دفع مسألة ده يعني جرك أم في باش فهم كنك وحقيقة دفع مسألة دزمجة وفقه أو ده أدبم قالك عالمي مسألة مذهب عشان أفتش زيادة أبارتمش كده يعني مزن كرنا يعني نم مسألة كو إيرو دستم المسألة دست إنسان أجيل بيركاو يتكبه أمدرين بابو كلمة ما قال جديتن السر شرط كرن دليه هفتشتن ما دليه إنسان حقيقة هوقت تشتكي كو بسيطة أمدليه وابهي الانسان تشتكي تفرعاتك بشوشك حال كانت حياته بيغمبر عليه السلام دادرينن كو قالك مسألة دوي قونية ده فتواي قالك خرطانه كو بيغمبر عليه السلام مسألة دستويل بيركاوي كتير لميش كريه يعني دوي مسألة ده كتابه ما يفقه ضعف كتنا تفرعاته ودفر ده سقنتيه كه يعني إيمن باوريا من أولك وحقيقة إيرو قالك أم مثلا مذهبه وكا اجتهادك يبين وكا زنجينيك يعني إيرو أم تشحالي دنا أم سر في حالة خوب سكنا يعني مثلا كو إيرو مسألة ها بشوكتا بشك خون دفر دهات وكا مثلا كو مولا هر طرف إشكال كيلو دهات نقوله كلمة شك خونك من قص كريه خوناي هاتي بكيلو كاد زمجان دشكي ناشكي إيرو كدنا حالك يبصا يعني الدنيا مثلا أوروبا كذا شحال فزاي إيرو كشو خورتما إيرو تشنا سر تشتي بديني تشتي حقيقة سر إفسادك خرابي دجوار إيرو أم سر وات تفروات السكنن يعني جرك باوريا ما هو سر تشتيها بشك خونجات دستمل بيرا كام كد يعني الجوري من أفتش دزمجة ناشكي ياكل قالك حديثنا أم مسألة أم تكلمني بدبي قونية يعني أو كذن يعني جمال ما مستعد بيجم دبي مسألة ده بفيتش عفوا دبي مرلنا وقت تجي كهجام يعني دبي مسألة ده كم مرف عبادتي خو باوري خو دوان تشتي وصا سفك ده مرف لبنره أي صح نمرف دكارة ديني خو بيجي نفس خودش ترى نجي مرف فهمتك أما تيدا بخنقن مرتي أبو خنقن دبر ده هر تشت كو وقت بيجن إمام حنفي إمام أعظم كو دمكو حديثة دنقينه وانت خنابا بيجنجي دناف الشيء خدا جوان درباست كه دناف عجبا دوري عقله نيزي عقله لغوري قرآنه نلغوري قرآنه لقال وانيا كان ليدنره ام تشدكن ام جد بيجن هيدا ابينا اكبو خوين اوسا قوتيا امام الشافعي يعني اين وقت تبيجي gerçekten تخشكو يعني ايرو سروا مسلحات تفرعات زياده كو ام كورتكن ام حقيقه جي ام بيشاخو دغرين وكغاوات جي ماغو ام دبر وات işte هذا حقيقة ümmet İro artık cesur be gerek sorunu koy mazın fotoğrafı mazın em bebinin yani İro sert işte ha ku ketiye tarihame ketiye fıkhame servat işte ha teferruat zede teferruat yani İro keçu khorteme vat işte fahm nakin yani gerek em
فقه كدن حقيقة فقه كنوج و إنساني خورا بيجن أما سر أساسي خوش يعني پیغمبر عليه السلام والصحابي شوا حقيقة حياته خو جيانا خو بردوام كرنا بمقدسات خودت عبادت خودت أخلاق ورابون ورشتا خودت شوا سنرش خورا كفش كرنا شوا بصيرة وحكمت خورا فقه كشكرنا دبي أمجو ساق ساعت خوش هجام أم دفردا بجارة خوش أم كوم بكن بله ما بعصا حجي كر عبادت حجي دوي شوابه دوي مرف شوا فام بكه و عبادته و شعاره بله يا حجي ما باس كر یا نماز ما باز کرد یا اذان ما باز کرد ما اینفاق باز کرد ایجا امنا مثلا گنج و جوانه که نفشامه گنج نسلامه یا نو یعنی قرآن خواندن اری تمام قرآن تخوینن فهم کرنا و داره که بساب چک پسکریکا ما هیه دوان مسئله انداشی بگشتی sorumluluk مگود پیشی لدیو باوایه معلومه پرورده یا بچوچک کو دست پیدا که بدیو باوا دست پیدا که اغلبیش دایکا دوی مسئله ده اما چوا وان عبادت خو به چرچوبه که وصل ابن گنج ما جوان ما او چوا و مسئله بنرن پس کریکا ما هری مازن چیت و او چوا چاره سر به وصل نزدیک دسه دقیقه دوی برسوام دیجه سوری حقیقتا شتی که خوشه و جمار حیاتیه روزانه ایرو حیاتیه بسورو جبر چه حیاتیه کو ایرو حقیقتا گلک شاشتیه من چه دبن جاهلیتیه من نزانیه من نشار زبونیه من چه دبن سروا خطای من سروا نزانیه من گلک خورته من دهربن جدینه خوش اساسی خوش حقیقتا عبادت خوش شعار خوش ایرو از باورم کو گنجه من خورته من ایرو ضعف حساسن özgüvene vaziyede özgüven Kürdi çenzanım خباوری آواز زیده yani زیده شخرازینه gerek ev mesela em ve hakikate va bibinin loy gore em berwa baharın amane işine ha em beje bena hakikate vane hakikate em rasiyan bibinin hakikate vi asriye yani iro khorte me iro ne khorte 5 sal berene ne 30 sal berene iro be em fıkhe ke lemad bejim em sosyoloji ke var biniku em hakikaten loy gore em tekiliya xo çekin loy gore em iletişime ke çekin ev insan ev zaruke me iro mesela loy gore em zamane ki hatta zamane ki çekin اما نيشينن ام خطابتي دلي وابكن رحيوا يعني va حقيقته وام ببينن ياد دوا مثلا انساني كو temsili din yani temsiliye din konuma seydayeme şu görevliyeme şu alimeme mamustayeme gerek hakikaten delal bine örnek va genceme va khorteme mekaneme gerek dve fıtrata va da bir şeklin cami mesela camiyeme iro çıkas pakıjın çıkas hakikaten cedezmece pakıjın çıka va khortat khazım kişi nakha mesela hani balke şikopkin eftişteki zam mühime yani çıkaj vara gerimte mesela eftiş mühimin yani khutbeme de çıkas mesela ev genceme khortemem delal hitabe jwaratkin em ve fıtrata va hakikata va hakikaten ve yani lobta va em çoğa fahamtkin em çoğa lüve gore jwara mesaj kebdin yani yadınca aslında en ya mazın دبی ام جواز زاروکی خورا جوا خورته خورا ازام مهم دبینم ام çevreye که çekin yani çevreye که مبی alternatif yani ایرو sadece ام mekteba ام sadece havina ام زاروکی خوبشین جامعه ام وینه سکنن yani çevren düşün heval vana havali var yani ev tişteki zam mühim yani mesela Peygamber aleyhisselam hadis-i keviye ve insan lesirdine havali khoya yani havali insan naslamaviye yani kimlikaviye jberviye ki iro zaruki me kirara dururun yani tevgara vab kira tekiliya vab kira mektebi hakikaten almi ve kine şiddini yani iro em çıkas mesela ihtiyacı var dinleyici maleme kütüphane hene tenin mevane me küçünüten çıkas dikkati tiştatkin mukaddesata eftevj mara mühim. Gotnak Hazreti Ali ketebilam dvejet jmra havale khobeje ashtara bejim tüki. Bele. Hazreti Ali tabası Hazreti Ali kir haberdane ki gelek hoşe yani Hazreti Ali dbe gerek em khorte kho zaruki kho نلگوری ایرول گوری پیش روزه وای دور اما حقیقتا تعلیمه که بدنوا ام پروردهیه که بدنوا ایتمه که بدنوا یعنی گرک ام پیشا خو بین افته چه معنی گرک بصیرت و حکمتک به امت رهبه تو امت بصیرت و حکمت حقیقتا دسته خو بده و گلک خورته خوش gerçekten sıkıntıya musibete و گلک ifsad دور بکه اساسا باورم yani ev tişteki mühim yani irojmalı hecem malume min haberdanata biri افون تشتين مهم الدركي ام دبينن بسكريكي خوشم ام دوجن اوا ام داتينن لدي ساجي وقت دمت اموان بيش جهدكن بله سدما فيه كي قلبي مرش بيه يعني مثلا دنيا وقت وشورين دي هاتيه وسويه
قسمه دو از مهم دبینم یعنی ام تکمل ناف جوانه که toplumda ki hakikaten gele ki ام جو كم يبي وكم قابطنيش يعني ام يعني ام جيد بنت تابع ايوا ام ندوي فرق ذنه جبر ويك از قواجي مثلا بري سري برنامج مدجي من ifade كر يعني gerek daima هناك دوستيمه كاربن شيرته كلمه ممكن كاربن خطاي مبين كاربن حقيقه كماسيه كمرب هبه مرب شيرته كاربل هبك çünkü ne ku mesela kalbime me beroş ama em tişna oke em sakanıksamış evtkin yani em المرونشيان خضرونين يعني اما gerek خيرتامه hakikaten ve kabulneke yani çünkü çıkas iro em خطا كما ايرو gerek امجبير nekin ku dibe peşarojame de bedeleki mazınj mara darxe yani her imalkariye keme mutlaka emi bedeleki jarabdın yani هجام gelek spas خدای پیغمبر شت راضی به مالتا آوا به پرتوک کته یا داویج درکد علم حالم درکد او جی و هفتیه که نون درکد هستی مجبور کردم بینم هجت ومانا توزای وانا السری ان شاء الله مجبور خدای بخیر که ویجی مالتا آوا به صانی زکی دقیقه دو دقیقه مایه ام دعای کی سا ام خلاص کن برنامه خو مالتا آوا به دوباره تماشاوان نجا ام هاتن داویا برنامه خو دم افطار رحایجی هر وقت او کسین کنه ها افطاریا خود کن سر سفره خونه لبندا اذان شریفن یا ربی او کسین کو خورنا خود او کسین کو لبندا افطار خونه تدعي وان قبول كي تروجي وان رمضان وان قبول كي ان شاء الله تنام دعاء خدا ماشي جبير عندك ام بيجن امين هجا امين امين ام دعاك يمكن هجا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار يا ربي تحقيق بحقي وباطلية جيب باطلية من دين الشاندان يا ربي يا ربي دوا شعار دين ما أساس ما ديسيبلين ما مبدي فهم كرن يا ربي يا ربي روجيامه الميجامه انفاق ودعاء مبدي قبول كرن يا ربي جبور زاخه يا ربي مجبر يا قرآن دور نكي يا ربي براي ميل سر دنيا تمام دبن بلنغازية ده دبن ظلم وزوردارية ده چل فلسطين چل چچنستان چل ميانمار چل سوري واجبن في زوردارية درخي يا ربي يا ربي كچو خورته ما جريه سيستمي بيسي قريجي دور بكي وبري وابدي بقرآن الشريف ده يا ربي يا ربي كعبة شريف قدس شريف شام شريف آزاد يا ربي آمين آمين والحمد لله رب العالمين